Yok. Hazır ne bugün Perşembe günü. Olsun. Otur. İşin yaxşı olur da oğlum. Buyursa. Yeni kadar berekasın verdi sana. Rahmat. Balanı Kamkorduk boyunca usul Jallağat oblası boyunca o Kırgızistan boyunca Kamkorduk naşenligi şul. Oşonda öldürüp жерден бере турган, айыптарга жерден бере турган, ошол операцияга жөнөтө турган бала ушул документалный жөнөтөт ушул бала. Бул Индияга 2-3 жолу барып келди алиги оорулар. Буга чейин көп ооруларды айыктырып, Кудай кааласа рахматын алып атат. Ушул бала ошол iş boyunca da. Televizyona tartıp ne söylesene nerede anca. İnternette tartıp bala şaka yönetir. Özlem söylesin ben de söyleyeyim. Bizdeki şu kayrımdılık fond, Akniyet Amanat'ta fond düzüldü. Bu fond temi bana oğru atkan insanlar bilen, kıynalı atkan insanlar bilen, kayrımdılığı insanların ortasında bir tatlı köprü olup berген. Kıynalgan insanlar monday, ayıldın başlarında internette, televizorda görmеген insanlar var. Ünün kimge жеткире албаган. Ошолордун үнүн элге жеткирсек деген аракеттер. Буга чейин 8 адамды Индияга жибердик, şu Boğor операциясы боюнча. Демирге көтөрүп. Мына бүгүн 6-чысы Мээргүл Кудай буйрса бүгүн келе жатат, азыр учат, жарым сааттан кийин Индиядан учат. Бүгүн саат 5 саат 7-де Бишкекте болот. Айылып келет Келе жатат Кудай буйрса. Анан бул кыздарга, бул инсандардын баарына ошо эл жардам берди. Бир Кудайдын буйругу менен, элдин жардамы менен. Эми биз жоңгон ортодо көпүрө болуп себепчи болдук. Анан ошо Индияда жүргөн кезде бияк Татынайымдын ата-энеси да кайрылды эле. Анан бул кыздын дагы тагдыры оор. Өзү жапжаш наристе. Az жазбадым мен. Күнөөсүз наристе байкуш. Анан тиги тагдырдын оорусуна кабылып турат. Бул кызга дагы ошо кече bir cumadan 10 gün болуп калды ишти баштаганыбызга. Кудайга шүгүр эл акырындык менен жардам берип атат. Мына кече Пошто кайрымдык марафон өткөрүп келдик. 3-декабрь күнү. Кече Жалал Абад шаарында өттү. Эртең Кудай кааласа Базар Коргон районунун өзүңүздөрдүн жериңизде өткөрсөк деген ниет бар. Бир жакшы жума күнү күндөрдүн султаны болгон жума күнү ошо сиздердин жериңиздерде Базар Коргон жеринде өткөрсөк деген ниет болуп атат. Ал жерге Устазыбыз, дин алымы Нематулла ажы өзү келет, Кудай буйрса, келип баян окуйт. Анан эң башкысы ушу баштаган ишибизди биргеликте сиздер менен баарыбыз жапа-тырмак биригип, ушул кызды операция жиберип алсак деген аракет. Кудай кааласа бир Кудайдын буйругу менен бир кыз деле операциядан чыгып келет. Бул кыйынчылык күндөр артта калат иншалла. Биз жардамды берсек, бербесек да бул бир Кудайдын буйругу менен жакшы болот иншалла. Ошондуктан сиздерге суранарыбыз эми биринчи баягындай айылдан башталба сөз бар го кыргызда. Аламга кеткен жол айылдан башталат деп, айылдан башталыш керек. Бардык жумуш ошол айылдан башталса, анан айыл районго өтөт, район областка өтөт, област республика өтөт дегенде биринчи айылдан ушул ишти башташ керек да. Жакшы эле ынтымагыңыздар бекем экен. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Буга чейин 2 жол келип кеттим. Кээ бир жерге барсаң, таанып айттагы иши дагы жок мындай кыйналган инсандар мененчи. Колунан келген жардамын беришет. Мына кече агалар 2 күндөн бери туруп беришти буякта агалар. Марафондо. Марафондагы бирөөнү баягы мажбурлоо жок ал жерде.
Биз баягы концерт берип, концертке бирөөнү зордоп билет саттырып ойногон жокпуз. Марафон жөн гана өз ыктыяр менен жардамды мүмкүнчүлүгүң болсо келип бер. Эч кимди мажбурлабайт. Ошондой болсо берсеңиздер болот. Кудай буйрса 48 миң акча бүгүн которду. Мен билген неме болду гана. Акча бүгүн которду. Аяктан. Баягы биздин балдар иштеп өзүбүздүн акчабыз бар. Ошол немесин которду. Эми калганын дагы баягы кыдыруу боюнча айла кыдырабыз атабыз. Ошону кыдырып, бала чаганын чогултуп, айтып жеп чогултурабыз. Ошону калганын олдук 2 айында сиз О 2 айда айтабыз. Машты буягы чечилди да. Туура, уну балдар жакшы бир иштеп Марзак калды, о индейиз калды. Эксан кылып эч аябай болот. Эксан бергиле. Акбаралакадан баштап маржак ошо индейиске чейин. Жетимин tez yalan. Şön deyip peşin veremem. Peşin. Yukarı deyin. Allah razı olsun. Sizler var. 5 bin öne buna şu bizden Kotor'un aksakalı Kotor boyunca ikinci aksakalın birincisi Mustafa kadar ikinci aksakal buna pensiyası 7 bin eken 7 binden 5 binin hazır Kotor'du buna devresi turat 2 binin hem özüne tarif arasında işletedikken 5 binin Kotor'du uktumara şunda alıp şunday bergenler olsa hem aytıp de Kotor'a rahmat şu kişiye ömrüne bir dua kılıp koyayım. Buna özü buna 90'ga çiğge tutar. Bu nersege şunlar üstege yardım vereyim deyip uşol 5 binine daim muanınız basalamat olsun. Şu nevrelerdi baldardan altında jarkıldap uşunday nerselerge katışıp oynayıp güldürün Allah nasip kılsın muanınız basalamat olsun. Allah. ошондой болушунча берип коербуз. Бардыгыбыз Кудай кааласа Болушунча ошо берип демилгени коерсек козготабыз. Азыр берип койсоңор деле болот. Бала чакалар бар, айтып атабыз. Эми Кудай кааласа азырынча жакшы болуш керек. 1000 сом берип турсам, анан кийин дагы неме болурса Кудай кааласа болуп калса, Мажбурлоо жок. Şerifken dua kılayla, tapkan sonra bereke paylaşsın, karmağına halasını koy, daim eksanda bolduruyorken, tins bolgun, tapkanına bereke paylaş, balası kanmıyor. дагы Кудай кааласа кеткиче дагы жардам беребиз. Буга чейин ушул жерде Аук деген айылда Сагынбек деген бала боор оорусуна чалдыгып калган. Ошол бала дагы биз Индияда жүргөн балда кайрылган, ушу Татнайдын атасы экөө бирдей эле кайрылган. Анан биз кичине ден соолук байланыштуу больницада болгон маалда дагы байланышып чыгып бара келейин десем жок болду, биздики уже маселе чечилди деди. Кече айыл башчыдан келип, ким эле айыл башчынын аты? Жаңыбай эке менен сүйлөшүп калганда Жаңыбай эке бүт маселени айтты. Şu айылдагы жаштар айрыкча аябай катуу аракетти кылыптыр да. Алла разы болсун. Чынында ушунчалык аракетти кылыптыр. Ошо айыл эл эле жапа тырмак намысын мындай коргоо үчүн өздөрү эле ушул маселени чечип коюптур. Бир чет жактан бир өтө бир чоң деле жардам келгендей болуптур. Ошо өздөрү эле аракетти кылыптыр. Ошондуктан баарыбыз биригип аракетти кылсак, Кудай бурса бул кыз телеоперация кетет иншалла. Эми бу жерде ham жаштар Кудай кааласа неме кылат да. Больница Индияда врачтар менен сүйлөштүк. Бүт мен анализдерин жөнөткөм, күтүп атат, болгону күтүп атат. Биз каражатты чогултсак эле жиберебиз. Анан ошо кече Ошто отчетун айтсаңыз эле, Ошто ошо 47.630 сом акча болду марафондо. Кече күнү Жалалатта 84.420 сом, ошо монеткалар менен. Эртең эми базар коргондо боло турган болот. Базар коргондо эми бир Кудайдын буйругу, бир жакшы үмүт бар, ниет бар. Балким бул жерден жакшы болуп калса, кийинки жумалардан Бишкекке план кылып атабыз, Кудай кааласа. Азыр каякта да сүйлөшүп Бишкекке да ушул нерсени өткөрсөк. Эми өзүбүздө турган соокту өзүбүз алышыбыз керек да. Бирөөнү күтпөшүбүз керек. Башка бирлер келип жардам берет деп эстенчи. Көп сөгөл болот дейт. 1 сомдон чогулсак деле бүтөт бул нерсе. Бүтө эле келе атат мындай нерселер. Жакшы, рахмат. Аракет, салам рахмат ушунча аракет. Рахмат. Алла разы болсун. Шунча Köşelerge bölüngen ballar katurarak hareket kılıp aldı.
Aytıldı. Aytıldı hazır köşelere Aytıldı böldük. ama şoğa bölünüp. Ben жалпы эле жумага эмнеге Ertege барабыздар? cumaga bir yerde ben balasam göğü barmayanlar bolat mı yerde? Bolup kalsa moldaga eskertip koyuyoruz. Bir yerden hem neme kalat anan göğü barat uşakka. Adamlar barat. Bir yerde maçamca yaş yalan kar kartanda bir yere gelip kalsa bir yerde cumanı hem toktatmıyor. Bir yerde de boluşunca çoğultuk. Yeter çok. Aytılıp. Bir yerde aytıp dep ana bala çaka aytaydı. Ertege şu bazırgınga hem putum bilen basıp barıp soğuk olam degeni putum bilen basıp soğuk olsa da ya. Anan hem ben kolu diyle bir şey olur ben desem nereden dersin? Ya maşine. Var özdürdü. Ya maşine Barat barat. göp bu. Avtobus en arzanlı avtobus bitkin. Tutmayın kat kapta. Ya bala çakaka görüngünge hem nerede bu nerede toy olup anam nerede peyşemberlikler olup geçe ölüm oldu benim kan. Bu nerede ballar azırak soğulup kaldı. Ya bu göğünün işi olup gel almaya kaldı da. Sebep Da, diyor. sebepti olup kaçtı. Yemi kalganın dağı gelmegenlerge eskerdi bardığına ayttılar ballar. O bargadan sulaydı ne oldu dedi Oh, zaytavuz da oh. eskiliyoruz da indan. Biz kıtırganda da kaytavuz da ne oldu? Çamın şunu geçti. Şunday söz mü oldu? Hayattan geldi. Ova. Adam da. Yemi adam az çoğuluyum olup kaldı ege adam göğrak olup gök çoğuluyum olganda özü bunu her bir pakelene kılıp daha çoğultkanda bunu daha göğrak oladı da. Her bir pakelenenin özünün bir jorabaşçısı var. Oşongo tayindap duruyla sen her bir pakelenegen mınça somdan bu kolundan gelişince ana mınça pakelenege stavka koyuş emes. Pakelenegen öňüňe çygar çoğultup ber degende dagı bu jön Yemeği kıdırıp çoğultkandan dağı bu pakeleyene uyuşkandan bir özünce bir yemeği var. Pakelene görak çoğuladı da. Ha, ulan bir jakşına çalır da. Yok da ya onun adamlar var gene sıramayız. Maliye aytıp görgüle mesela. Yeter büyük yapmayı öğrenir. Anne fırlara görak. Pakelene çoğuldu da bırak. Bekliyor derim. Oo. Asiler bir emal. Ananın yoldaşta kılaştırsınlar. Siler olsa pakeleyen yam aytıp siler uyuşturma. Siler harekat kılar. Ben bayağı bu nerede oturup bayağı daha kaytalar aytan da şu. Bayağı ölümdü, uğurlu jarırsam ölüm başkaları. Bunu bayağı tumakta alıp koyuyorsun albaşlanıp harekat kılırlar ondan. Onda harekat kılırsan geç kalasın ha. Kim adam köprüdür. Köp kaldı. Biz misal için kimdir bir eksat vermese de gayada tula kalasın. Verse de gayada. Bir uşağa berip harekatını kılıp soğuğunu alıp falan hareket kılır. O neri var? Misal için benim bire tutan 100 somum için bu nerse bütüp etmeydi de. Bir ben 100 somu vermesem de bütün, versem de bütün. Versem savab olan, vermesem günahkar olup kalıverim şurada. Yergen jakşırakta. Alış O çoğuldu. sözlerine söz verdim. Hem cüssam olsa hem yolda git otanda çay içmezse hem o çok bir tane mi olur? Ana benim cüssam ele var da. Az da devegiler de benim sözümde bu. Ben aytırdım ama bayağı bir kurmacı vardı. Bir eksen beri atkanı gel. Kurmacı vardı zarımın tişteptir de. Ben hem eksen bereyim dedim de iş falan yok desem. O kurmanın zarımın beri eksen beri yok. O şol kurmanın zarımın berigende belki beri vatkan milyon eksenle beraber soğuk verem degen Allah. Bayağı O meçhit şol dediler. esine. Ayaşta bayağı meçhit kurgançı bayağı kirip çalgır konu okuçu olayım cennetke girgede de hadis mazisinde gelet koya. Oğa da. Kurgan menenle beraber. Kurgan gara sutkagan adam gelaytyle jolda okuga gelaytyle kirip çalgır koyan balan bir de. Bergen Allah Teala'ga bar bir değil de. Kança berse. Hani men de az ele, ana bunda ele, devegile, alına jeraşa, baya köküröňde çıkkan nersege jeraşa bergen hareket kıla ballar. Men ayta turgan sözüm şu, değil mi? Jezda. No ballar bari işke varat. Bayatan beri seni sen kütüp aldık. Emi dua kılsaka, daha söz var mı? Suro yok olsa aytırım, nasıl olur? Plakatlardı, süretreklerdi çıkardılar.
Plakat suretlerini çağırıp verdim ona o mühim. Sapkan tutanı bereket payız versin, karmağanına Allah açılık versin, al yolda yürüyen Allah daim nasip kılsın. Kılgan eksanın ışığı tatkan suretleri Allah daim etsin de olur. Allah. Dağı o Bişkek'te pazarlarda alıp verdi biz hep. Kargambek Samak. Yeliç şarkılı ödeme oldu. Şu Kargambek Samak kadar Daim o balanın altın daim okup yürüyoruz, daim yerden verip yürüyoruz. O yerden verip yürüyorsun, mertebesi bundan da yukarı olup Allah'ın aldığında ağzılığa yürüyen Allah nasip kılsın, umanı basalamat basın. Allah. Rusya'da, Kızılağa'da. Kızılağa'da daha da uzunca uyuşturup yemeği Amin. Rusya'da çok kız bırakmam, ömrü uzak olsun, örüşeceği olsun, Allah'tan dilegen maksatına gelsin. Şundan neslige cerdan bergenine, aga köp Allah etken, yüzdü versen tümöndü verem degen, tümön baylıklardı verip yaşına kaybolur. Şu hizmet kılıp atkan baldarga hem dua kılıp koyamadım daha. Yürüp hizmet kılıp atkan baldarga. Amin. Kılmaktan ballara kayıp, kılmaktan Allah'ın olsun. Kur'an etkeniye söz ver, yem olsun. Tapkan tutanlara bereket faiz versin. Eksen çoğuldu şu oldu. Cayım oynayacakına kayıp, cadırap Zeynep, gülüp Zeynep, türlü belalardan Allah özü aksıragan olsun. Allah. Rahmat vallahi. Bu yarmenen Seyit'e de verin. Mendinin kança günden beri kolu düşüyor. Bunlar dağla cüre sermine. Rahmat olun. Olmayan kana ömrüne uzak olsun. Daim şuna yerin altında, yeldin kızmatını ala turgan, yeldin rahmatını ala turgan. Bu alamda dünya çoğultuğandığı kalbaydı. Yeldin rahmatın algandığı kalar. Arkasında yeldin falanca bunday kişiler, falanca bunday adam ile degendin kalar. O dünya çoğultu bası olsan, al dünyanın bir öge kalar, al seni istemeyin. Akılgan esli yakışılığın özün menen koşak getet, o menen daim alında jürüyorsun. Allah. Söz bolsa teka. Yüzde Rusya'da kotkorluk balda kadar. yerlerde Kotorluk emez, Rusya'da vardığı bardık. var. Birle kotorluk emez, düşün. Alamda bol vatkan, bardık Rusya'da, birinin elinde, birinin yerinde. Bayağı malında turup işlep, malında uktap, malında yürüyen baldarga daim ömürleri rızkılar berent olsun. Baktılığı talaylı olsun, ömürlü olsun. Tapkan tutanına bereket payız versin. Türlü bela afatlardan Allah öz esirep, öz evriminin yüzleri yarık bolup gelgen Allah nasip kılar. Hareketleri bekem Beder, ömrün uzak olsun, ölüşün kayıp olsun. Allah'tan nimet dilesen dileyin alsın balam. Al eldin altında okuyunca yarkında daim jakşılıklı kılganга Allah nasip kılsın sana. Seni aytkanın en bolsun. Oşol bölök mamleketteki adamlar senin tilin ala turgan, senin sözün o yerge öte turgan bolsun. Allah seni daim kolda bürsün. Allah kuvvet versin. Gel şunu. Sevgiler. Kaçsın. Allah Allah. Allah'ım akıllı. Bunu aytganing joyi